Abdoulaye consulat travaille sur le gars. C'est bien mal na kati ya nous kasi harimo réglage et makati ya nous kasi harimo urengeza ilize habari zije zikena haiba ekani mlonze ngamnishili yao ngamjona mbia ukazi habari zangu kakilio ni halo gani mishilio ni mwanzo mlonze ekazi habari ngazi jiao haiba ngazi harimwa ifaye ya kaju ikao wazija waona mkoti leo tarehe 22 ya mwezi wa Novemba eka yo mlonze kama mshao ngamjua ya ekana zao abika za ubavu mali ekawishio wajua ya kazi yao au rimene sana sherehe na ubauza barika tukiriro angalia zadari yao bangabona na gari si shughuli yao zabarika haka tukiriro hata sedungwa mukana raha nabo regeza abudu ganihishi solo andi awata pasoma bahari ujoka urudia auka ikawaziwe sawa kwa njia mwazi hasi kesho bilibake na mtukufu na kuishia ezaba zao bizojia wakati rahaka bati za kiiba bazigirio kairiba mpenzi mirongo mabi urenzi yasiwa narangalea la muharenzi yasiwa alo na dohenda wanu wala wadisa basa basa ngoka joki bitale yao dabo dohea yamba bitsena zabaringa joki bitale garongo muzikiri tiale yao nani mlonze na mdoji kabisa hunu mbavi au kati hali yabo yeshuhulinge jo hamisa si hali yabo yeshuhuli ngejo hamisa harima muda mshashi yao Mwananyasi Elarif Juma Madikazi wa GRTV Kabori Shilio
rikanza wasuli hunu bawi mwana yasi elarifu juma magi gazi mbabufu wahele dahula jetendeni ngwishia hunu shanzani ikaya imwana nyasi elarifu juma wa magigazi wahe ubagufu wahele dahula RTV ikaya ngoni shirio ya shomti hango banulio banu ngo hutwajibiwa hunu shwanzani likausaha imwana nyasi elarifu juma wa magigazi mbabufu wahele dahola RTV gari hutajiao shanzani hunu nabo emakati yanu eshuli ngejo hadisa sihaleba eshughuli ngejo hadisa sihaleba yabo emakati yanu ina journalisti ikao ndo mabawa ni wandu wadadifu madalikiwa eshughulinu ni mzee wa hatu galililaoni ba wakati wisau uja garjo hadisa ya mahfal harima muda mshashban garza hao wadadifu wae ze radio ze television wajitekeleze haukati hale yabo eshughuli ngejo hadisa batingoza hombaba nojoka urongole abasa karuchunga parisa kwa budi wazee wasawamba uka itimaji yabo itimaji hariri obandabu na rumea ritijwamba ngari hirao rudime wazee wesa wa kubalova yabo abenge yabo babudu na rumea ngarza hao wababifu wahe ze television na ze radio ikao zilalikiwa harimwa imafali yanu ziriwasulibanu hokaya netengwelisali kamilishia abenge yabo basangarishili yao wazee ondo wajo tuwaye amri yahe zihadar awabasa ya amringiyo ya wazee shamfiki rukaya obanu rabidiri rumie besaba undriha ababanga rishili yao wazee ndo wajutu wae amri
Naam. Watukufu wa mjini Msanga Jadimani hamani elimu mazijua usikwale wanyu Msanga juu wapara notabilite ya henga zija aho mjini Msanga juu notabilite kawa jamani ndio inu si hamani notabilite ya henga zija mzee watu Alhaji Sera Mubaya ambaye alishika katika kabali wafanya mafukua mengi ya roha wa imam wananyakabalu wakingia hata unjwa leo warasisha kujolinu ili waje wamoneseni ukanu wakabali haizu kabla hunjwa hao shawa limani warenge zero zinu amana ni mazichwa kawafanya bunjile kuu alifanya inu ili waonese ontukivu eze mrowe kama tajiri baada enza watu watukabana donc nous msasa wikao watokunga alima emajadiliana Sasa wahili wakanzi wazima.
Merci. Jean Kitsuru, hein? Le 12, c'est mon cœur. Mwanamke ruhusi
mungu sura ya hiyo banu lero ngabo sijo kaula yaba sura ya nduya hisiyo lero wana mataki ngabo sijo uyi yaban lero waso dasa waso dasa ndungu hisi ama ngabo zipangwa ngabo zijoka kulaya litengwe nafunga wenye silelo hamanga boshanga بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. Mwezi mtukufu rahulu ya vanu wakati ujao handise mirongo mukuru ya rusanganya vanu heze amri zaho wa Komori watukufu wa mila wano vanu watendero ni Al-Sultan Abdul Aziz awongo kwezi tinkwa amri ni vanu shakamlia ya habari za rusanganya vanu rijauha mumu wa hao sinikiwa amri ya ukaya kabli ya hapo tarifiwa nidhama namu wa hensin kaula dimuri elimu rasole kulwa kwa mraro imreshe ngeri jiyo hadmezi bratinatsi Abdallah Muhammad Sofaini mamchini mraro صلاة النبي محمد المصطفى الفاتح
الفاتحة. اللهم أكرمنا بما فضلك جودك كرمك على ما كرمنا سورة الإخلاص وسلم ذلك توابا كم كتب ذلك على حضرة نبينا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين والدينا أولادنا وإخواننا وأخواتنا أمامنا وأماتنا جداتنا جداتنا وأخوالنا خالتنا مشايخنا أصحابنا أزواجنا محبنا والدينا وديابائنا ودوركم علينا من أوصانا بدعاء ومن أحسن إلينا وظلمنا وأسانا إليه وتشتت قلوبنا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وما قصدنا هذه الكرات لأجلي وأصولي وأفرم وخواشم السوادين اللهم اجعل فدا لهم من النار اللهم اجعل فدا لهم من النار اللهم اجعل فدا لهم من النار اللهم اجعل فكاك لهم من النار واجعل فكاك لهم من النار ما اجعل فكاك لهم من النار من عذاب القبر ومن أهوال يوم القيامة واغفر له وارحمه واجمعنا وإياه في دار كرامتك واستقر ومنك مع بارك الصالحين اسمك المفلحين اللهم افعل بنا وبهم عاجلا واجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الكرام آمين. كما بدأ اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر له وارحمه وجازي بلسان سنة بسيئات غفراننا كبنا خطايا كما ينكتب الأبيض من دنا سادخله الجنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Kwezi watukufu, baada ya msingi wa amri nimwambieni mkaya wapale chamba linu na utukufu walo ila dhimuriwa bedua ya heti ya hatu ya masuwa ya hatu ya mame Mwenyezi Mungu yaweze neema za hae yatie mwishirizano na mdungano mwema na baraka zinjio hakumanti hatu abongwe wote rambio ukanga rusoma wa surati Yasini riombe tsidua ngeri nchiyo haduna na mafatu wesu صلاة النبي محمد مصطفى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم بسم الله الرحمن آباؤهم فهم غافلون كذلك القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يؤمن الرحمن بدون لا يقولون شفاعة شيئا ولا يشركون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون ليدخلوا الجنة ولا يتقون يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما
الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخسرون ولا يستطيعون تصويرا ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مركبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شرب فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلن تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يريد الأبواب وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المخلص عن كل مشحون سبحان المنفس عن كل مليون سبحان العالم عن كل مكنون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وأبواب رزقك برحمتك يا أرحم الراحمين يا مفرج الهم إلهنا بحق سر هذه الأسرار وبحق كلامك الخفي وبحق اسمك العظيم أن تقضي حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا ويوفقنا فيك وأمانك ويهدك من كل شيطان مريض وجبرنا وذي عين وذي باي وذي حسد ومن شر كل شر انك على كل شيء قدير اللهم جمعنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعيدنا بمجيبات الندامه في الحال والمعنى قسم الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا واخواننا في دين اصحابنا المعبنا فيك والمناسنا الينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وسلم جمالك جلالك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعه له الظاهر وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم الكرام.
kwezi chama kitukufu wakati da uno gila dhimura ndise mirongo ukondo ya tsanganya banu haine mro harumwe akilia ani mweleza wese ndo za tsanganya banu charka ujari zambe ban leo abugo kabla ya abu garjo pare manacho ya jarsome aya za Qur'an bandangu ngari njia wa harumwe pia kazi solo pia ndo somo Yasini wasomo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين
يعملون صدق الله العظيم. Kwezi watukufu, wakati uno ilavinu rambi isema kufanya hatu badira ya buwahe ze aya za Qur'ani. Kwezi watukufu nga mchu wao kaya mafanyishi ya bunjilio la fanyishi wa mjini Shomoni ikawa ule bunjilio ilo wakaya wasinize niso o watukawa wasinize niso hau ni honde mirongo ya hambari wadimani bao wajusezi toa kwa jalala shaima na nyasi Ismail Abdubana hamri hamanga wadimani wa shughuli hane zerogo hizo au kakajawa jiwia zerogo za babu waparoze mediazi jabanu wadimani wa nchili ya labanu wabeni zohamba watekeleza zishauri za hawa zonzi. Leo Mwenyezi Mungu mtukufu abalie mwananyasi Ismail Abdubana hambe haba mungunu masiwani wadimani watamani wamparuwa ngazija mjeru sangani henae limoneseni za hatu si wadimani mwambeza hamini wangazija amungu hamu kutaswari na wangazija wajabanu hale nyezijoka wabati sichashi amungu karujo hadisa za kutuba zijoka wabanu nyahadari karujo mwishiria mwananyasi mtukufu ya amrishi wanoa dimani hasana umuri ya rongozani changu handani. Baada yabo ikahatimizi Sheikh Wahatu Atikasim Zakia mjora nga umrongo wankadabili haisimu ya hitanda. Baada yabo mwananyasi Yusuf Madi haisimu ya himba jini mjora nga umrongo yo hamara ya rani. Sheikh Ahmad Aswali ndio mjora nga umrongo wane haisimu ya hangu ni bambao na yote chote rusa. Baada hapo mtukufu wa Sheikh As-Sultan Abdul Aziz mjora nga umrongo wahi Sultani Ismail Haji Abdubana ni mjotimizi haubaya letengo kwezi amugana mikali ya rali bansi na mshindo wabembe ya nendehule shaiza hangu na nikiwa ni amri na nikiwa si nikiwa ni amri shewanu ni rongoze wanu ni wambie heni wakao ndoka wande sale tengo ya ndoka wande sale bunjilio yone fursu ya hamu shauni maabo amjomikali ya radi kwezi bana Hassan karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد kwezi tengo jitukufu la notablite la tendelwa na mheshimiwa Sultani Abdul Aziz Muhammad Yusuf wazee watu ahli mashawi waomkonsiunu wa notablite watendelwa na mzee watu baba hangu Alhaji Ali Muhammad wanama makaimu wahemi jigahe ise nyazonda rumahudhuria bana wakairi watukufu wahetsi ya dimani warumishi majurnalisti mlobanu nononge bana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi watukufu simiswaga nenga zija
astaghfirullah simiswa na dimani ili ni mlahikini ni mboshidani marahaba hoshida mwasuliba haukahamane namna msichua unondondo ega sijainu shinisi wa shamila abunge kwesi eni mushkili wajiri harumwansi hao harumabafu emila yohi mairengeza abunge wadimani wamparani bande warja sharika na bazima ritawassal ne Qur'anil Karim Mwenyezi Mungu yazidishe amani haruma emasiwa hatu yarengeze zi ahwali za hatu yabuwadimani madahadani wa shukuri yao homshida mhudire banu helete wodi mjimla suala abidi kwezi watukufu wadimani wa shukuri yao hokosani harume shiwanza shido harume kapitali ya tuinu murire nasi irekebeshe umdungano wa hemila hatu gongwa jedia zenya zoda ruzi ziloba nomkosi unu watafautishawo mkosi wa siasa mkosi wa mili abunge kwesi nefubunani kono adimani zitekeleze wanu de shukra ezenga nitukufu zahani hujamani risharikane bazima zazima sikaya shaina ziona nguzo mwananyasi hakaro haruma msafara wa haja abona simari pareni risharikane bazima riombe dua ya hemasiwa hatu au kainu nsiyofanya hubbul watani ikawo yonde hema shujai yohanza isia haweke amani karjajo ufanya zinongozi nu kabla ni mwenye nyanika chakaba abunge kwesi Yesu mgwaja ili ya hada misafara ya huduria abona simari mpareni banu risharikiane nani tutawasali Yesu mgware ngeze ya masiwa hatu ya hifadhi yanis ikena amani na utulivu watu warozo hila wasubiri kwesi watukufu omkosi unu kwesi kwa tutafautisha au kailiba mbalo mila motoka dini muono kana tuliza Qur'anil Karim na ahli baiti wa jamaa yemila inunguzo nkulu harbe dini yenene kedeshawo yemila inu yoyunguzo nkulu harbe kanuni emgere kedeshawo au kama ala winchi wajiri tabu sharia kashtujo njia isho rumia bana enilange njia mahala winchi ujiro ikhtilaf serikali kashtujo njia enilange njia gerengeza abinge kwesi watukufu yone mana raparaza hinyazo raru rijeri sanganye banu ritawassal na Qur'anil Karim Mwenyezi Mungu yahifadhi sinu ejia mahifadhi hayo mamujane yes Mwenyezi Mungu yenike utulivu na usulivu buke kwesi sune za huyu sono sokaya ishonde muhimu nani kwa nitekeleze manu wadimani wamboshirani marahaba washukuria zawaji tukufu zahanyu watao samaha ina ikhtilafi joka ijiri na ujadidu kazi nkazitaka uzuha zinditwadi jerike banu sharika uliletwa maana rikeri sharika ne bazima naye rijeri tawasali Mwenyezi Mungu arengeze maswahatu yarengeze serikali ya daula ikajema
yahifadhi maraia, yahifadhi hena mrufanywa hazi Mwenyezi Mungu alikale tumulaye. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi yabangari mkamisao Alhaji Qasim Zakia. Ya Helila. Wezi watukufu wa Hemila, watukufu wa Dimani, mtukufu Sultan Abdul Aziz, wazee wangu, chengo jitukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salamu. Kasi wanazioni haku nojia risome fasala ya ilmu ikao emafundi waniso yasoma vanu ne mafundi wontingwa wadingoni aizo mwananga Ismaila bona javanu hajibiwa nonono boka emarengwe kao miafanya yonsi kamjaniona na abo miti mwadingoni ukanja jozalwa itana mjini nimbaba hangu ya dopara zakia mdohoma nikemwadi ngoni sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamba nikensi hamba de ikao hanereazo watukufu emana na jabana dabona nongolewa ukawandu wajuka abo waungwa habilio amani una haja sione dalili wakati shia akausomea Qur'ani banu miti na shioni wala miti do kaudingoni mwana zioni shami hele wababa amba watasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu na msaganyihe nyonsi pia msihane wala msifarkiane ishodesha jana mibala seleo kale tengwe lilobanu limutengwe la amani seleo kale tengwe lilobanu tengwe kaungilo kinyume no watu hanze abana hiyo deshatongeza na kubali ili nje ntabaru usoni mwa wazee wangu ikao ngamwatsaole waje wanike jaza okaba nuhale sidongo ni ashama rengo ya siasa kika marengo ya siasa ikao tabiso yango ni rango wakatoma dabdala shasija wakati zenyile zikao hairangi wana wasa wasomo sionokake njivure nibulie wanazija na wadohanga ngamrongo hele zina na hoi ya famba dele zina la hoi zanai kao wafome watu kulinza walibana ingeba wakawa tende bana njato kugalilungo sijowara nsi warungo yo hokari somo hamwendila ukaju na juu kwezi watukufu mwananyasi akarongo abantu ya wakile dimani haramiyo kawa dimani ngo aribeshelao marahaba sijao si singaribeshelao wa dimani marahaba wafanya mkonsi hamanda unu waripare waje warambie enamna ya hema stehi ya hemila ya bidia kensi leo mkauja mronesi ukae mwana hanyu mwana nyanyi Ismaila Haji Ismaila mwanama baada hakomelwa wadimani mwabatija iyo lizorado ona hale bikaubeshia no wazee wa hatu roa hetsanda roa hebamba roa ya mapi roa he washili basi nzima yekomelwa wananya watwende gwemwini wamani ya wonsi pia watanganya ze fikira wakafikra nzima leo rijari hundu na ishode shariti ya umwadingoni na matso
matu ya kilwali ngoni rarudi hamwe marengo yanu rijarundwe marengo nganzo ya tiba range ikao tidaida mimi mnejana haku charity grano tablo wanwa ngari watu wao grano tablo wa hensi inu miti de kina mimi na pawadima na pa mwaliko ziruda henge ngari tafadhaliyo marengo yanu ya kingazi chanu yarejeze masteh ya asili yarejeze amani ya hensini yarejeze umurwa na sharafa shahinga zija watukufu hamba hizo dabu mwambari sambeza he siasa sheza he siasa sichoanzanza membabi na mkeravi ukangarishi yawe baringa nzwejuhemo raniso na dalili engengari mwambiaoni eba wanu kwa twanza relatize eba wanu kwa twanza walibinyie eba wanu kwa twanza rizulumu ensi muri katabani leo risarandisone ensi ya ihoranzorende paja wandu ikaungari wajuwao wakaya na walio na wabirahale mwanzo warije wariminyiye izori onao mfano maudu ngamu mtuzoni letengo lobano ukazed na rais mheshimiwa Azali Usman ngutsamio pare ya Sambakuni hiyo hefanya Azali kao tikrumishihanda mina yeba mfukari basi minyi harango wakati hiyo kabajabu habari yake timbaba hai timjomba hai timuru warandrazi wa Sambakuni azalare jei amba wa Sambakuni ngamnorojo wahende magarikana dosangabani hizo ukini desendi zanzo ziminyiwa sha heze baraka za hanyu heu watonia wa hanyu he maelezo ya hanyu he namna mwemiliensi inu he namna mwemiliezi inu Mwenyezi Mungu jojailia zitire jailiwoni rende usoni eze azma zonti jema za hundensi inu za dhumani wensi inu rizi huna inshallah taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nishukuriya mzee wa hatu ribosha marahaba hauka ya ulangazi jamuka urongo wamba uko ni mwe zemvuze kahumimi rimizungu wamunga ula mzee wa kinyafu amba ya ladima nyashinde ya gabili netengu arjuka arbisa uwenye masiwa yanu watukufu wafaume watu waljuka ula uharumwe bajini Yusuf Mahdi mjini fungu kali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد كوزوا تكوف وزوها تنوانا نياسينا نوانا بانغو وبانو وجم لفوها نكوزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Ngari shukuria Mungu nana mimi bangu mzidi ho shukuria hakambu yonanza halisi nanda bo hakaini mundu ya paroni mwananya shele sondro banu paroni mwananya ndi aombe dua na toni yalike mndole umwanza haukaza nokotideza mduniani bahi izenrogo izorfanya au nurjera zimrai abu kama taamali jema hamamu mbaduma akombe ombele bana ngoduma njema imalaika tsoba nazihunde baho wezi wadi manisi wangazi janga rubishi na marhaba jehelika simu ya zamba akamba mrifanya samazihu wamasujabanu jeketi banu dode ya wandu nokali ya wandu novumba wandu na hii sharjar tasajne Qur'ani rimeho haheju tasawwar insha Allah taala baratanganya habanu ramomba khairi ujorjibu hawele kamgwabenza kwezi watukufu Emana namba kami mguya unanza zaidi Dabura jaban terara amba dua
rahunranru wastaarabu wajizi watende warongo mrongozi waroni saka hemze wewe tsodo bajema chendera bajema ahikwezi watukufu mnduhazi usilili walumba ubu siworo duhazi sheka siliwara soha horabwe no menyano gozo tsa mnduhazi zoza hawa watoto shasi zora duhazi siwamba watoto walikuwa domine hondo wanzo wende eshaha ani baada samda rogo anzomba ka rogo amad ai mndu haziro mda rogo amadi zori sa mndu hazado ababirogo zitsodiyo Ngezi zinongo ikao haufubi banda kanzarambi baadhi yao shaukasimu zaki zibuzibu zurago wano wanonga bwase rumbe bahati gasino wase wa hatbam wabaki godweni mwatu wale simami noke na moke wanono baizo nizengazi za hatu loitiso cha hatu wahime wa marengweni roko dingweni mao kagajibi wa kelke jao shazi nizo mgafanya iladhimuka kanamdu abaka ritwambedua bema limumu katibana gono seni ngada hajuha jambedua barantsoloka wantolona Muhammad Nur ay wanojo ibabale wanoti pia wanyafamba wanu walimu waruvu eni ajasomezi rumizo jibiwa Muhammad Nur kagusobo mi ujibiwa sebi hajati jibiwa ay wanoti pia ni mreto dorongo bari sheika kabaja kamrubanu nzo johamba nzo nizaba kinazija nguri auni nguri baraka nguri amani harmeti hatu abanga izo ndizoranza aude amani heti hatu ngarombo Mungu ikao rido wafikiana rudo rwaliana yautiabu harwalie mwananya shaba kabati umani kabati taabu nene johuwa rimwankulie rimzingare shatida gushebo hoti shari mzingare yatida nguhe bade kafanya nayi ngakurunga bakati jao enu jofanya nayi mbakati jao sharta ngamizane riti audilane riti rongozene nayi riti fanyine upeu mwenge mbujo wafikisha na kheri mbujo towa husuma armenti ngarambio wananyasi waduna baisa fikira ambiza na tatema bi bari siono juzi yaho wamasi umshede juma eni riemba isa besa zaranchashi abite na yungulo harme hambuanda ambajini wanuka unese umuadui watorfena za karno fana za akamkwe uranza ekamgwa benze amani ngiyo harmetinu ngejo kaya ngajo hashiro rione baraka rionero ezazimi wazi wasili ya salama wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi rimshukuri ya mboshela marahaba alhaji Yusuf Mad sinawshindo sherehi emirongo kondo ya mbaba no hata sha ndongo mzima ya wamba hamba ukaya ndukado jomo wali hoya lao basi wewe ambe namna ila mtoshere ya ukatemru ya haura dio ya mera isulo ulo rais ya tawala enema maja wakati ndo ataanza kandidaturi ya ya hapa wana alimu Praise haufubi rubashira marhaba quiz altumpara mzee wa hatu kao yoni bahari ya hurongoa mzee wa hatu Ahmad Aswali jini mjwais karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi chakwe jitukufu la henkazija. La hema kaimu wa henkazija. Ekoshi manga wohangwa notabilite. Notabilite ikao o wakati. Yaka notabilite heshingazija bahi ekaya tengweni bahundiha haina nsi hundiha baifa mzima ha presentensi ya hahe ya woye ukayengazi jandiwa ya mukamiri
Gekadhalika yekahaini bavuli parihana wangu. Shaekaya neno stabilite. Wanu ngabono stabilite. Ngabono stabilite. Bahiyo nge pesi autende na mbiye mwana maka utekeleza mirongoka yewe sona maja ukwebeni wa made bahari shanga mbesho marahaba kwesi kabati zingiza hamba shanga mshukuriyo yedimani kamili ngamshukuriyo omishwa msangaju aukaya gabo mrumsemo hatu ya bamba mzemadi msambaka ekamru hakazo alirabo mjini mriso zungu senga zijamru azihana abenga banu wa msangaju hauna mbenia kwamba mkazo ndrabo mzungu samzihana mwamba msangaju inude dimani msanga abenge ngamshukuru wote ndio ambazo wakubali zelongoza ambazo tipia zelongoza ezali para zamba yeshukura yamba shao abira homru ombe amfaume dua yo family isongeza kabanu haina juma bahiyo haina mshwoto ombe hadwe kutibazo ambaka Yesu rasulishe imamu ya ribani yana abenge karija mwache wa hamandadi riombodo hamandiyo wajibwe hatu sha mwanama usufamari hamabanu no zohurisa omndu hazufu wabwe hauhi mankura ifiyadora kiyo na hiyo chinde letengwela sanganyi habanu letengwela sanganyi habanu lichanganyi hahemila nansi hatu yiviyenga zijane masiyo amani uharumale ekomori likena amani yonde notabilite ya kweli shasi chinde stabilite. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marahaba menshi kwezi watukufu kwa wakati huu ya mwenyezi njoka uzuri ya bana wakanyo tsipianga mji wao harmanga zija kwa mama swayanu as-Sultan Abdul Aziz abonge emze watu ya birabanu hani bitaji huu nsinashurura mirongo yo ya usherehe kutubabu kondwe irongo abana shao katirlo no naripare munyenzi naripare munisi mfomanga zija ya jiari rongoze banu as-Sultan Abdul Aziz ari kwezi watukufu wa Ngazija, wazee wa hemida Ngazija, wananyasi wanzani watu wa hensi ya imani, warumishi wa hatu wa mji wa Mtangaju. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitina bidio himabantu wanambwanime shema na shiwangu salim zaki na suwa maadi na haji hamba swadihi wamba umnofu haizari bihaba nangarjoho na nari wananetena Kasim Zaki aambe politiki ba garnojo kadingoni Kasim waluraja wanu siwaze wahemida Wangazija kikao walidungu ya silki ya heno tabilite namna hamba
kasiwandikao si uona zijisao litukiwa na zirisao amrisha njema hara zambi ngabwandikao wafikiro kangari jonyesa kabna unyesa kangomba wala ndo wazani sidao au kaswandikao sivanza njema sujiwana njema garantueti hatu ngaronzi hatu ituku nazali president azali ngari onao zina mazahizo kangwa njentinu yamwe abengabo yamrutanzate namna yaurida nganya ritiparese amano harumwe ntinu no ntinu ya lamwa wemru abi wa hede toifa wala aliswali samba bandu no anama lazima kiharmo amani kiharmo utulivu kiharmo unyekevu kiharmo unanya manezo dizorari tineti inu di hatugeze ilonga zije ilokomoro di amani lijabansoti pia sena mlukusoje mwanani warakanti wanu banida rusina salimza kitau gonzani kwa jao na riwalinda mbetomi mwananya so itanda wanchujinza wangu wa jao na riwalinda hata hasonti pia ene aone mwananya hate hajibiwa ngabo siti wangu wa urendana nai si wangu wa ulekeza izo razi hunda abinge yabukwezi watukufu ekaramba notabilite notable w'umuntu washeo w'umuntu mkinaifu w'umuntu msubirifu w'umuntu mwenza hikma w'umuntu wa tartibu kahaina za haja zonti yehunda nziya habiri ne amani parihani yodi namna notable kajuka mjewiri notable yeho ekana mwanahe mahsusu mwana mwema wode wa notable cha notable kabila mwana mwiti imbabiyo notable yemruka ye juste yeho amba ezaki irine zatuki abonge si wandulole gaso harumwe michi hatu gari onondo ngomi zibitiwa ono wana gari daza ulifunye matsu baola demwana olande mwana mwanamshe wala mru wa diswali wala mru wa azali wala mru wa opposition wala mru jao karitsuza amba karituba tsichawe tsidali ya notable hamba kwindi yohambe haki yohambe kama sulahaneti abenge ngasibanu ngariwo nawo siwangazi umkonti wa hatu nemila hatu nezetartibu za hatu nemiharuma hatu inurika zawo kangariste hiyo ngariwo nawo uzemenye warida za karitwamba ngona abo tsichawo abo wana hatu ngari walelo nai ngari wafanyao namna ikao maudu kwa nauja ukanse namna inu wambe lazima rishemeze rambi amani warumwezi garanzo amani warumwezi katsa sonti pia rangu emwangamifu wa corona haja litsozi ngamanyi sonti bortojo ufanye mashuhudi lendo amema GDC reta chao nabo singari lao bortoso mema GDC singari vao cha kartuo nana izo pia ngari zifanyao habo rilona amani ekari usemiri ribo mwaze nkura aranzi he mahala rado hendare zambe okezo dizado kahunu enti yakanje mataleo nemina ngamwichilidiao na banumgazija euro lawa hanofungwa asingazija yondarial shiwi etwanza parwa na nyapemba yindwaje wale onge kahula wa ustadiru epika karnahula ongazazo mtandisha ufahari watu dawu onge emilari lecheza
au kaka ritwanza rike place hatungu ya rehanzi ranzori ke manotablu andabo manotablu wa penzelea notablu wa ujanza mtwanza ndenge mwana mshangu ni mwezo harimo ibari ya utugunoka cha soma ni yenge ya soma ya johe ya ni harai abutsi chao notable mwana mshe de asoma de mwenza maarifa mema de mnatengo yeni de ujeza lazima kaule nafanya bala pia ngurengezo mji ngurengezo masi abo erono kaze nongo zanzozi kabili wa banu ganzozi menye umkonti wa hatu no mwendo wa hatu ganzozi menye e demokrasia hatu ikaunga endeleao au kariono a partir ya johari uchahunu ai maraisi wa kontio ngari wa votio mruwa kanti harumu hata ima hakazi ziwa haroa rutena revoti bajamro aji na tenema katira lao jahunu enaadi ima prezida wa hundao do waka opposition ngeri jama katatu kona manga nzoba fanya taratibu zirwaji tsinzane ulani nabo ndio namna nziro namna zendao nganzo zikiza mabavu takia ka president kahunu chanzo tsanganye masuwa yote pia wa mkubali wa mvoti aka president amedabdala ka president hatsokubana engazi adabara bondo wache shakete ndashemeza nzwana babo wanzuwa namnimilie hata hema president wali ateje hondi azali juice abaso walole namnu kutsora mbiyo mjini hawa nda hezabera muhamba president amitile namna hiyo abo matumdite hama mashaka gabe namdia katsarege mwana haka mjini hamba winde president winde serikali atanga wandu adugu abo kama nika ulazimu babu kadari himeri wali leba inde mwana hatu tide namna hiyo enda mbiyo baharwane masiwa bango joka president bukuri tona azali wa yuli oleo haka 2000 hata 2006 haro habaki bonze mudama hakumu 2006 ajendo ari mwaze vote hahundu emana hindi do karbe mahakume hiyo abakana hazi akauzifanya atawakumwe wa mkubali ihafu wabwe hada mundu hazino baba hami teze serikali sheri hapa kartuja namna akafanya kailisi siasa hata 2006 almurado wenji wa haturi mvote emano wasawa tsonza bakata 2024 raju jara fanyazi voti kango unanogo chucha wa hunde chatu kwanza wa watu kekiri lazima riwani za kazenongo hizo zitirwari ilwa bayo domwe ma rijo henda yodomwe ma rijo henda ate komori ni kwengao wiyafanye bantu hata bantu kahakaza wasaya aje ajuse bana yende kusoma kana utoka karamba uka narishangireze nje makanga liziona kanga runelo tutadel maarufu ila narambo karingo na darisita abungabo utodo libana ngidibeshe mruka tsimade ende sabuga bajo karingo do ascenseur ndatweda pashe ascenseur semdunda siona ascenseur wende manga wandu adu libana wili wende wapashie wa he ascenseur Garona usenzi ya zesa zafaniwa Mtsamihuli mona Mtangajuhuni mona Garona wendo bajili Deja ya sayandi sutuli la miya wendao Garona usepuri ya aeropori namna lifanyawa na mbrede hahaya bangu jonazi alama za ukabala nganzi ile keziwa ifanywa zenongo Garona usepuri namna zendao na kadhawa Inji manara nzuru zimenyewe nditilo hari mabsajaje nizo timaliza hatu shawa uwandu wambango wajo waje wasaidi shango wajo huja ikanga si harimo amani ngasema utulivu shikanga si harimo hili na mdugu torege melo ahenza nasemaze ngo izori wake wanrambia asideri chibao nezo ngo izo ortuanza rakubali pia senje mezungu rifanya zona uko
yochuze 2002 ari bakampira umpira w'ukaurwa masiku sabiriza masiku ebora tuparona wero mtsana kadhalika sabiriza masiku ngo abarwa mpira kumura umpira w'ubiri harimo mwenje wandu waona umpira wo rero atawisa tsaira kumuri washindi izo ziparozi hunani izo zijaho wakati waza gasumanya abageonesoka ngabo mumika ukufikiriensi yinu kufanyisa kwa lazima zifanyiwa ataondoa basubira ngo hamada rais amugena mkerani baba numkava ndiono unauje uramba ukahudiwaza uregemba bya kawenza sichawa abagekwezwa tukufu alijabanu ki ndubaba alijabanu kimila shasi wandika usiwona no siujawona ndongoje mazijironi chini hatu no kunsijo hatu ndezia arambaze longozi no njema rizishangiria abuye ndesifa wandu siraja bana ena ujwa magufanyo na irambetside namna hiyo kazirendo kamrumbaba kadola la vanani abagekwezwa tukufu abo nzoka uone sambabi ondo upando wa hatu sari jo hamba jo hima jo rendaji sha ngabo mndu wasaya ya lazimu ya himi asaidie zirongo hizo ya isaidie na mzee serikali kakarnoto kana serikali itoka abantu ketwanze ifunge ketwanze ifungue ketwanze uwe ketwanze samia serikali za ngizo zo ndeto fanya yarenda na hiyo ufungwa yofungwa nsutano yofungwa ndaro yofungwa mwezi yofungwa watsunda ndaro yofungwa mahamitano yofungwa daha heshe kose kaudu yafanya nani yafungwa hautiro yeujo usamihilo ekahono kaye samihilo kana udhuru ukitsikali ujo samihilo usami yeufungua yaoneka katina dhambi mna dhambi wa mtite ujo humlecheza yehuwa kahono kemndo yedo kabanu ujo kajali ho wandu chana waloba yohulo awani hifadha ho wandu chane kaya soso ndi harma serikali na wamjo Facebook ngo tunamba tunazi sambari wandu wafunga ulo ekamsona bona bana fungulo chato ngizo pia smazipariano maezi bege wandu wanziose padozi ino no wandu usawe miri no wandu wafanyose Facebook wenda wandu enda mna wanzao ticha wandu watsolejeziwa weliba maana zeno ngozi nsedoze rengamvu wa Facebook na mirongo mia bao harumazera diori zijuao isomesa wana hatu wana shawatu mwendo mwi na mkonti mwi na rohombi zeno ngoizo ganzoro mbisiwa dingosi ba yedi wenga sedoze tumbampaka gazedoze tumbampaka nando wakati kao ndugo hata haruma Facebook hazigara mji wa kamili hawarende wandu atsohero zomcho zamba bazungu kompani hatu na wachocho wa wandu kaunga unongwa one hao zedata zede mahakama ndo upiwa lejezu wa jao si chao na risane ngedi gohi ntini iki haruma amani iki haruma mwendo mwema iki haruma mishilizano iki harimo usomesi weza fa lazima zifanyiwa neza lazima zifanyiwe shekari lijizena mnene ko wanawala longo ubala ko ujo mjomba ko ujo nduhuze wala maudu wajutsinzana sizora hunda namna rakantiba nzindiri firka udoona nzeda washibane namna udona mzabdu mbango udona chaya bwana kuna warehemu wote udona wandoa namna wako ukanza sadi mutishi unomugeza kiri uono wandoa namna ukanza abenge zinugizo abasiri jaba garanzo rifunye maturity ritisomeso wana hatu namna abawula lazima kenzi Kwezi watukufu abo ntuka mle amkazo yao na humombeani duwe kamgwa benzi
ngwaje ilie rikena unono ngwari kwendesha rishahuwade wade unu wende kule kamgwa benze ngwaje ilie hamuda mfuvi mashughuli yetu ya buru kamgwa benze ngwari fanye mashughuli yetu hamudo mashughuli yetu kamgwa benze ngacho ubulu aromba mgu ya bure kamgwa benze na utsaha kamgwa benze ezi irihimilie bari himilia banusirandura jabanu we mnashantiyo haina mje haina tibala mlumzina sha onrungo owenji wa ondu wajiba unanjema wa iwani mbingwa owenji ondu wanzo azali yeze njema yafanyao tilokari hazala mtsuje sha yeze njema yafanyao wanro pia ngwa manzao ngwao wahimi abangiba hena hime bamgungu jomanie kamgwa benze yendese ensi ya hatu iwaswili kwa mwezi emergence wana 2030 kamgwa benze bangari onao le jose namna yao ni ambo ni bahau jose walanga bo muro. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Kwezi tangu itukufu amjoni baada kamili nimwambie hadithi au kaya kutuba ya sultani nesheleza hadithi ya bira itanga katika hale basi itanga wakamndu haishi hata wasule mahajana na mengo mitano wele wakamndu wajuhu wahahi ndio kamndu jamandu wao wajuhu baba shwando wakansiwa na ngo hadithi basi wamboka bomba ekuturufa ngo hibanuja hale bahamba kwa wajuhu waha amjo mwambiani banrende tsunaza lwatana leo njaparo uhura washingwa nani sabumba uhura washingwa na yuko ukaje anga kabati mundu na paro ya paro fanya japizo la hangu japaro fanya ila bahanumru abananga mizemo choto japaro renga bayiru ya mundu yamba mkunanga mizeyani kwa bayiru hili basi sami japaro wanda na japizo siaishi hata tabanu Nyezi mgwedare ngumuri wangu wa kaburini ajaunga nyano wangu wa duniani kabisa abongwe kamwambioni bo wana ukaya na mreshele ya baba nuzinuzo nsipia zinu karama zezi birawa kwezi watukufu Sultan Abdulaziz harongo wabano abasa nangamjao kaya Sultan Abdulaziz na Sultan Ismail Abdubana wana mimi Ahoyo utosha ika Sultan Abdulaziz arongo wayo utoshiza Ismail sha hakamsafara hajabani hajari hundu litanganya letango lilusina nyibanu lazima yaje Musa nimeletango mumone yarongo we mwishie kwa Mwenyezi Mungu amasulisha banu ezamba kazi jamhuri kamgo abenze kazi na Mungu karibu kwezi bana Ismail السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Zambwa sambwa. Shenge njahima banu. Naona ze surani tukufu za haini. Mwani ngona. Ziyo fasiri wanai. Na bwana harusi atoje luku. Nanyinga munju wao ka miti juke duku sanga bondongo mja mazatu wanzani watu ngula mreo akaurungo wa amba Ismaile ndudoro umro amzireje ndudore umro Shao sikola umra waju hamba uka msuhura katura mrucho bisomo nana mibangu msuhura
wakati kama mambo fasiri hapo kaya utukufu fokarwe michi fokarwe mabavu mastehi sheika mastehi kachuja iba wika mbaya na wewe mkubwa hapo para dhambi wa Mungu ndabala dhambi shekari ile kabla haza bila Mungu ujibuli basinga Mungu anaambia ulubana wangaze mmoja mtsanga juu mwaja uninji mduhazi hapo akami miongoni moko mino fahari wa mjimu haku akate doji biti hundu zembinga za hengazija ni mabavu ya hengazija pia isi mwangu tuanziba ndao na mtu angalenga za kamili mijini tukufangazia pia basi wandahima banu mtsangaju banu embeu ilo harmwe mijini tukufuyo pa imiji chopu haba o afiliari sino kanti ndo shida ni wazi hata aswa madam tudomnika mfano mbabe timati teoles ebala mjani fungulinge ho asinga bofule olodo amba lele fula bana mbate aunrabo waka mjatu mwaruga bana kasulia oshuja otimrwami katingame fuba rero habanu ena usikari ndo harimo mjamroni umjamroni upangi habanu sine rajanonroni apugama ibabo mimna bavu ngoshoti zaye watu kuvangazia pia ikawo habanu daro shito njamisami wodi mjeni isimela bulunge hapo pasengo biyo sanga jungo biyo mafoma koruma hapo ndasi ekawo haban kunjar mjambeni isimela bulunge hapo na hoti kazako beshi wanza ikawo de shilona mbeni warandao shinipuha shipuha yenye mdumangu nosali bonifa bango joka le daorita zombedi la tagosho sambe kati fayo mtino tshawani kati ndo tengweni hani bana akade kuralo pada mbonde la ham haikaido kabila mzeto nge bana komisongomani mbeni rana gawe michi zabu ngabo nimwambia ni hamzima nje kazini wasi yabo sali wando no watendi akorobi boyo kasumna jifari mbali batali wando no watendi bangu chijanza nali wanundro limani mtangaju no walendro ka haina bano duroha watokan wao na handuza wao harmemba ngazicho asi mzone sabwa ngazichi mzone sabwa limani Ismail karadi jifari mbabi ba mwe kamra jifari mbabi tiza manu ali mutahira mnuka jamura dhambi njaka banu watukufu wa limani waonoka warwarilwa uleti Ismail wala limani wanzaru warilwa ba wadimani tano dingwe mambo nsipia watu kwa matijao bahaye ndo kadamizi wao rwarilwa bahaye ndo turu warilwa wajuha wajua mononi wangazija banu wangazija manotabu mzishukuria mzirenge mwana Ismaila weka komeleha ndaki basi ngojonga bunasi moloka shabala bomzi ulaba nimao wabla batindo warenga shamiti tangezi manabinao amosheleno ngora mamilanansi unumjinira hatu loban atademi chanipi haliwe harusi harusi kaidi watu wala mjipia yoro anashika wesha asishika wesha hangu shili na shili halali ya nishika mnashinu milana nsiko garanzao amaini ya hinti watu kalelo mratike na mnara kwini wahina mananya shabrazi amwambio mruha mbala ujate wewe
yehemna rakwini wa huo hondani haho rijera mbeza mji au mbeza ansinge urejewe ndio wakenuna rakwini wao nebani hao buto msamihi shauti mbaliyo jote ngweni baba ngominyo omkonzi kabati na ziweni wondo mdogo numeyao abangele tengo dindo bana dimtego to hafu ndilangwa kabati nga mzima ulobani ya juliana mwanangi ondo alibano tipia watu twanzalike na muri kevan mlindo jula na habari na honana mimi baada si tambashe kamba shantu zangu na tikamzishia shale kabla mtu amanda mimi ujibuti kwa ngazi kasi ngani wallahi na wallahi mra tisame ho wandu wandenda na iwana banai mtina barankini hata nini ambauka ambezi to hangwa titi mwanza neno Mungu atuka iwado tuanai shami binafsi Ismail na Mungu akatelono tirahatiro wa hangu uwangu uti wasamihi mtina barakini hakuna mwanama wahenga sija kadhalika wanazaliwa aukaya sambiwa kaluzima swala hizo zinja ruka solo haku asemwe semba rungu nashina zingara kwezi fundi kwa vangu nunuko vamu hambi maruko zima nashina zingara yo njaporo weza sambo ukaya kairiwa hanoti pia ndedo samihi basi Ismail lo vanu haina usiku micho holole tsangu vangu sheka tu holola shetsangu wala nswiri wo mari dimicho lati vangu watu samiwa na mbazizo kozi akaundu wasu mzongo yani amba utiparo kana rankwini utiparo ndo wenda nayi au ya hamba nayi uhimunji haupiu tumsami kanga buzahambao yesi godo kiswa kiswa abage mimi nizuroba tikabla chishia tikaba mbadimani makamu para badima nari ke badima sotiku ya risamihi uamba nayi uamba nayi wauri hawambandro sawa wanunga mwanao enga sasa inuano enotabilite angazia ya hatu niwa haukaingi ngamsubutini bwe matuha majuni ya mbebanu waja madaswali babondo shahidi wa mwani ukatete mwele notabilite la kapangia lipanga wakati wahe waraka hanzari use raisi johari mkuta islamihi wono wakati kaundo rakapanga lite golini ndalisifanye mabujila hanwemi juaisi hatare na nzwani asemne jana kaabo da Ismail mide mne jana na roda waze zalwiz wabili Ahmad Abbas wadi sarabji kana jana rakaya jibelidia ndera kovote basi le tengo hilo na kilotabu hilo libalia entiatu tikabo tikausoma basi wana mabado nzima choka tunishia Ismail baba da sisi nawe abegeti loro ngwaba ntilo chichurishi ritari vote mzee wa watu mwatu sharafu rivote na mzee wa watu haja balance hili uziwani mondo anwari rawani kwa aminifai mtabilito wakati izora haijaka uwanzwani hudumwe wa wasuli utengweni waja hapo swabilidia wazee wangu watukufu wao redata alhamdulillah rohatinish bisharafa ngembeni akanti wamde notabilite rapanga lituguni shaina notabilite asulikaya notabilite ambaso alimina budu wa bwana Abdul Hamid pia zikaya shakwa jado kana biro yodogo ndo na wetanga weambaze habari sha yaulo kombani kutotoa ilo mitami kulimi kutotoa Sheikh Ahmad bin Ahmed mitami mji yaulo ikoni kutotoa ilo fumbuni yaulo fumbuni kutotoa
sojo lonsawe hata hemi jwa zaida zita watoka mjulana wazee wao shakwa ajalo kana biro we kansi wenzia hamanda si ndo na jara modernize de tengodi la likai biro ile wanadamu roho na nani litwalia simanata wajelia litengodi la saini lifungu ndo ilo yao galanzu likena mna mushkil shaka na ukae kamwa benze haukara si rowa toban tibule akamwa benze gareto hona na radisi hauka mtengwe yuhanga no bango nene bani ha sheka sala ubangweni nguto se kwa record asamihe mwaneza mbangweni hakaza mbangweni ulatu wadi zinafikira za kushindaniwa abege miringa aminu kaya watso banunga oban